Asian football than thachau me kara tu hnaya Asia mai nilo khovel pum huwa poa football mel tibal mm2 thil rap thak run thak le na mai Indonesian football a thleng ti kan hratheu to in arin oma kha chet na rap thak thleng kha in soizau vele don ta ila boina lai takkan soilan ma in atifia zwal turin Indonesia chungchang le a football league chungchang hi claim soizau masata ila Indonesia kan ti hi a mingpum dik tak chu Republic of Indonesia ti ani a Asia khomol puya hian chim chaklam South East a ani a Indian Ocean le Pacific Ocean in kara ni in an khopui chu Jakarta ani a India a dialing code kan nei +91 ang hi Indonesia a chuan +62 ani a call man don point hei hi hriat apoimo ome kan han zep ve zau ani Indonesia a hian kumsang ni somni recorda khan mi vaibel che somni pasari point pathum panga vel zat an chenga sangni som cherpuin atar landanin ami cheng za a somriat pasari hi muslim anni a za a pakwa point pariat pasari hi christian anni ve boka Indonesia hi muslim ram tia soithin anni bok tichuan Indonesia hian infiamna chisang sang mumal takin an kalpui ve boka hengzinga hian football league pa ngai tak an nei po telin an football league sangber hi liga 1 an tia tuna football league sangber hi kumsang ni pariat atang khan kalpuin season kalmek hi an season som pathumna ani ve der to a July ni somni pathuma atang khan tuna season kalmek hi an khel trana na kumsang ni somni pathum April tha hian zoman tumin rohman na an siama Indonesian football league sangber hi season kalmeka hian amuna mi pui sing khatle somnga pahni velin enji ang anni a n2 po an nei chewak lem lo na chungin n2 thalatuk anni big lova ma se big match an nei ang te ro stadium a mi puin khatlatin an thlop fau thina big match ni lo hian in khel n2 apo niam ve fe awangin average salak a chawrualin in khel n2 hi an tamlutuk lo mai chau ani he an league sangber liga 1 hi tun ma deuh chuan phase 1 le phase 2 ang te khan group a te in thenin an khel thina ma se tun nai chawa hian an system ti changklung zelin team som pariat in elna nita in te bula asang som panga te hi ahim chin an ni thina te bula som parukna som pasarina le som pariat na te bul manga om team pathum te hi division niam liga 2 a tlatur te an nia Liga 2 atang hian season tinin team pathum Liga 1 a hian an kai sang zia thin bok kumin bi ka hian team then khatin an mingan thlaka heng ming siam rem te hi team pali lai ni in kan en vak hlom ngai chuang lova akim changin soizui talo maila arei lo zok nan chutiang angram football league po thangkhat lianjat mumal taka zapui omlo taka kalpui to Indonesia a hian season kalmeka an match day som pakhat na khelin ninga nia tangkhan in elna an khel chhun zoma tichon match day som pakhat na a an match khel tur pakwa atangin Indonesia khan match sarina timai te ang Indonesia hian match thuman khela chungzinga pakhat chu tuntuma kan topic lo chhuana match Arema FC le Parsenaya Surabaya te in khel kha anita a anin khelma hian Arema hi te bula khel soma tangin tumli chakto an machon Persebaya hi khel soma tanga point som nei mek ni bokin point khata in thlau chungin Indonesia khan Kanjuruhan Stadium a anin khela he khelmual hi malang khwa a omni in Arema FC khelmual hi ani a he mecha hian darkar khachungin gol nga lut manin minute riat na mi khwal team Persebaya hian ma an hruaya minute samthum panina ma an hroina tipungin gol hi an khung nuwa hian first half to ma theta hian mol nei tu Arema FC hian gol an khung vele a minute somli panina an sipur an su then nu in minute somli paruk first half fun pek bela an sipur an su zo tamaya tichuan second half a minute ruk chau an khel man ti in mi khwal team hian gol an khung bel le thunga gol dang lu bel talovin Arema FC hi an mi khwal Persebaya laka hian gol thum gol ni in an tlom ta ani team pahni te hi Indonesia a team in halber pol an ni a an fans te po anin ngei lo dan chu na mai lo ve tak ani chumi chian na chu alo lang chuak ta a mual nei tu Arema FC fans ten an team huat mai laka
mani muala chaklo chu an hra thiam thei ta ho lova khelmuala tlan lutin an mani ang thawa lung oilo Arema FC player te chu an lung oilo na an thlop zialan tirin anin thro savel ani tabera mase boruak alen hluai ma in police an lo langa police lo lang hi boina in mung tran mek chin felna tur dari ni tura ngai nima sela boina tipun lun zual tu pakhat mai ani ta jok police te hian tear gas mituiti tlak na an manga hei tak hian khelmuala milung oilo tak tak pung khom ati huai swal zo ta vek ni in alang he thil thleng a hmuna tang ngeya mutu Muhammad Dipo Maulana Soidan chuan police ten tear gas an mangna sa ema mipui tam tak chu tlan chu an tum lain tear gas wangin an chawa naupang le kum upato tak tak tear gas wanga boy an tam hle atia hei ba ka hian police hian ui an hruai tela in pen na shield nen football fencing sipai kan ma chhon ti in a soi Dipo thu soi atang hi chuan police che dan dem theina awm ve tho mai thei fence lung oilo khelmola tlan lu te hian an team hnelo mi khwal team fence te bi tum turan nei lova mi khwal team te hi boina chuak pal thei ven thon thila in khel an theina cricket pack an ni lova away fence omlawin he mecha hian home fence chawin in khel hi an troi oma chutiang kara chuan fence te khelmola an tlan lu ta chiam police in an lo nor zui kha boina ra thlak achuak zui ta ni berina langa chiangzo ka hriat tumin chui mek po ania fence tam takin an nuwa an sei chwale dan chuan police hawin dim doina nei mi lova kut an lo thlak te kha thil poizok thlen tu chu ani an ti hloma fence thin rim sa police te hian an lo chhai kol bel te po ati theina chena ome fence te hian police bungrua te po bein police motor chia engemaw zat mu tur aum zui ta bok ani fence jinga hian kum upalam chau ni lovin thalai le kum no pangjok te thlengin he thil rap thlak hian tuara he thu bo seilaya BBC in reporta atarlana chuan Indonesian football chanchina chena rap thlak bera hian mi za somsari pali in nunna an chan to ti tarlan ania nunna chan lo na tak taka liam tur te po an thanhem hle ni in a report boka liam tur jinga hian thluaka thi sentling te lulama liam na tak tuar te ban char ngai te report in atarlan ang hian na tak taka liam an tam hle liam tuar hi abor vel an tarlana chuan mi za somriat vel an ni toa hriat kim an la har sat awangin he chiat na tuar tu mi puiza thi ala pung hret mai thei ti chuan Mizoram ange po social media kaltlangin video dar kan lam mu ve hlom ani kha fence tam tak chuan bangdai dan na lon liamin khelmol chwa sanan tuma fence then khat chu cha thei lovin stadium chunga an tlutam hlebok en po nuam lem lo khopin mi pui mang angle in ti buai in chil kha anasa a mi pui tam tak pung khom zinga thil kal dik lo om zia min zir tir tu ni se kanram Mizoram ngeya po boina lian tham achua lo nan hun kal zel tura min ti fing tu ni sela kantan atangkai ani mai no now Peter putar thlengin atuar tu an ni thin si a keini mizo te hian football kan ngai na a hetiang hi tong ve pal thei kan ni chu wangin mi che chet na kan tuar pui rualin mani injir fin nan mang thei ila athangotin arin Indonesia a boina chuak chungchanga hian Chief Security Minister Mahfud MD chuan Kanjuruhan Stadium a mi singthum sangria chau lengma sela cricket singli sang ni zet thral ani thua soya heti chung hian mi khwal team Persebaya Surabaya fans te chu boina achuapal an lo thona wangin ven thon thila cricket an lei phal sak an ni lova mi khwal team fans om phaise arab thlak le zual viau mai theiani East Java Police Hau Tupa Niko Afinta chuan engma thunun thei ani to lo thu soin police officer te po an beya kar po tam tak an ti chia fans zongzong kha an sual ta vekti na ani lova ma se khelmola tlanlut mi sang thum chuang kha abul beran ni ti in fans lem te wanga boina thleng ani thu asoi nge East Java Police lal Niko Afinta hian mi puite hi chuana pakhata ani no awanga thi an ni hlom thu asoi boka mi thi jinga police pahni an tel thu asoi tel bok mi pui thi le hliam tuar te hi atam ber chu anin chilna satwang ni berina langa thocham awanga thi anom thu te po chanchin bumi tele police lam chuan antar lang zui bok ani engpo ni se Indonesian footballer thil rap thlak thleng hi engemaw chena chuan thu hlin chat tur hria thiam har khopin chhui zui alangai hle a
he thil thlenga wang hian Indonesian football chu engemaw chen an suspend ri don boka Indonesian footballer thunei tu sang the Football Association on Indonesia PSSI in thu chiang jok le rohman na thar an nei hun tur hi khovel chuan a ngak ta thapa FIFA point engemaw chena chuan rohman na asiam pui ngei don boka langa hret ri angai ani FIFA President Gianni Infantino chuan football khovel tan chuan soifia theilo khopa thil du omlo chiat na run thak ani ti in a soya Indonesia President Widodo chuan football wanga herama chiat na athlen top na niro se ti in a soi ve boka Indonesian footballer thil thleng du omlo top zinga mi mai ni lovin he thil thleng hi football khovela thil thleng du omlo berte zinga mi ani a khovel chuan a shereng to don ani